จีใบอุเลจานอินจูซีเรียสมุกลุตุกโลวินทเวงเฮียวินจันจินทาร์กันไงทดอนเนียวันฮีโนเวมบาร์นิสอมฮิปักขัดอันนี้ลูซีปริยาเฟซบุ๊กอคเคาท์ตีตบสักอันนี้ชันโคเวลสิกเลซา environment อินเชียดลำอปันเซลชันเนียลังจู environmental activist เลมลูซีปริยากังกุซัมโคเวลรัมบุงเทน climate activist อ่ะอันไงวางอันนี้ตีอิละฟิอัมทูเดวมาเซอดิกเลอันนี้ลูซีปริยากังกุซัมฮีออกโตบาร์นี่คุมสังฮิสอมปะขัตเปียงนิอมตะกินอันเจียกะคุมสอมปฐุมมีเล็กนิสีอาตรงไทยเจียฮีอาเปียนมาตรงไทยโตอันนี้เฮียลังกุมสอมปฐุมมีอันนี้ตักเจ็ดจวนอากาศฮีมิดังอินอันทุนุนสักติอาเจียงะเฟกอากาศดิกตักเดวิดไซโลอังทว่ามันไทยนักขบสวาลอันนี้เวเดวิดไซโลฮีตูน่าจวนมิงเลมไอน์วัวเอโมวัวโลเอโมเฟกอันนี้โตโลวะลูซีปริยากังกุซัมเอโรฮิจูa Facebook account thunun tu shiat ani lova chui chua kher tool anti lovanga ti top sak ani mail kumtling lo ni si manipur boinate alo soi ve seka environment le climate lam angai tua hlol lo october ni hnia piang ani wang hian gandhi jayanti po a ho zo pha ta vek mai kan tun lai global warming climate le environment te hi zuk yai fare pui tur hi aum hlol lova environment thalak ain puan them thrui khom niom tak lgbtq+ flag duplicate copy niom tak hi a post tam zo ka a Facebook account ti to pani hi thilom tak ani Information Technology Act 2000 Emergency Order Section 69A dan mangin Facebook Instagram le WhatsApp nei tu meta chuan Lucy Priya account hi atitopa thuron petu hi central sarkar nge Manipur sarkar kan rachia lova amaro chu Information Technology Act 2000 Section 69A dan kan en chuan Meitei sarkar ni lovin central sarkar emo a officer ten tool an tia wanga Lucy Priya account hi suspend ani mail Lucy Priya hian khovel hriat ani nahi amhang kholo hle a India tan po ramdang tenena in lai china ti chathei kopin a huai sara kumtling lo alo ni bok nen India sarkar tan kumsom pathummi adu du soitir hi climate activist ani wanga a account follow tu ten India an huat phathaya chung te wang chu ni berin alang Lucy Priya hian account thar siamin a Facebook account masa hi nithung chunga hon ani lo chuan Parliament ma mani intal atuma November ni som ni pali vela chuan chanchin ngai nom deuh kan lo ngai chang don nia relief ke ma omteta tur Meitei mi puin an ruksak Imphal West District chunga thangmei ban relief ke ma omte chuan Meitei te swalzia an khrechiang khop mai relief ke ma omte po hi Meitei tho an ni chung hian Meitei te vekin an unau cherna tur po nei lo relief ke ma omte ta tur ei tur le thlasik puan lumte Meitei mi puin an ruksak vek ni in an soya hetiang khopa nam kholo hi chu an pu setana point en kol harsa ative khopang Ziribam lama Meitei mi bo paruk anu mawang khan November ni som paruk khan Meitei mi pui chuan an MLA te chubang turin an phuta an inle lote an swa samsak ani kha Meitei MLA Cage Zoi Kisan po mi puin mu antuma ma se Zoi Kisan chu ina alo omlo mai po ni lovin Manipur po na aomti an rechwa ka mi pui thinrim chuan a in an swa samsaka MLA Zoi Kisan ina hian thangmei ban khuya thong tombi sana high school relief ke ma omte ta tur relief material om trewa chuwangin Zoi Kisan in chu tichelo turle hallo turin relief ke ma omte chuan an unau Meitei mi puite an nge na ma se relief ke ma omte ngen na ngai poimo lovin bungruale ei turte an la chuak veka atopa inchu an halle ta thawani relief material te chu ke ma omte an pek mai an bei sei lain manitan thewala chuak an lo ni renga ke ma omten engma an hutalo tin ke ma omte le khapoimo te po an ti chedeu veka ke ma om mi then khat an soi saboka sexual assault mi pat mei chiat na lam thil po athleng ni in I pau chuan a report mei che pakhat phei chu mi pui thin dimin apuan an hli sak ni in ke ma omten an soi ta deu dewa nammak tak zong an ni chiang ani
boina telvelo kem om te po chu Meitei mi pui chuan tongkam na tak takin an au khuma Meitei mi pui te chet du dan hi mak anti in an rilru an hle ni in I pau chuan a report thang mai ban bial tu MLA KH Joy Kisan hi JDU party om ni in amhalak na hnuai relief camp andina ain colony voin November ni som ni pakhat hian I pau in report aron siama tin Dekan Herald Point MLA Joy Kisan anuin police complaint asiam thu a report bok Imphal West Police Station a FIR zia lu atanga alan danin Joy Kisan anu chuan poisa fai cheng noi som pariat tlereule bungrua chi sang noi za som ngaman huvel rukbo ani thu aziak MLA Joy Kisan hi Delhi om mek ni in aina lo om sela chuan athi hial mai the ni mithen khatin ma ni ka in ninga ka in hne an ti thinang deuh hian Meitei le Meitei po hi tun lai tak chu anin ning ve to ngotang taka lamkalama engpol pol emaber khan Meitei te swal zia tarlan nan thangmei ban relief camp om te hi an unau Meitei ten an ruk sakte kan lo phuruk sakang cheu tin press release lo siam teu khai mandeu khan athalo zongjong soina tan Biren Singh kan tia pusoma dictionary revise update le huna chuan nam sual do he Rûkrûk ching le ache zonga lem chan thiam te soinan chalrang action Meitei ti thumal te hi senglu chi ani JSC demand zinga marvelous volunteer hi unlawful organization terrorist ti nirose Jiribam Joint Action Committee chuan anthil phut Manipur sarkarin ati hlotin ma chu ruang paruk telak chua antum lova hemi chungchang hi nimin khan kan puang to a voin November ni som ni pakhat khan Jiribam JSC le Manipur sarkar thunai tu te chuan inremna an siam theita a Jiribam JSC chuan ruang lak chua anrem ti ta ani naktuk November ni som ni pahni chundar som pakata Silchar Medical College atangin lak chua antum to a Jiribam hunrem chang bera halral antumani SP nektaran aka hlum kunjak pam atho baruang po inremna an siam theitwa voin khan lak chwa turati ani a thuchiang kan relo Meitei ruang te hi kan ngai sakwanga an chanchin hi soi kan nilova Jiribam JSC le Manipur sarkar inremna tarlan kan du wanga soi kan nizok ringlo mi te hi chu anin hala avap an sengkhoma tuya an paile thina halma tuya thak le hal nuwa tuya thak hi zo kholam pa hovin adang lamna an soi thayangem o Jiribam JSC thu chwain atarlan danin Manipur sarkar chuan JSC te thil phut zongzong ti hlotlin ain tiama an demand te chu pakhatna zakrador baina tel kuki Zo-Hmar helpolte darkar som seri pani chunga manvek tur chumi hnuwa NIA kutalhan tur pani na marvelous volunteer hi unlawful organization terrorist anga puan pathumna mithi chung te tan jangna domna le sarkar na pek ti te ani Jiribam JSC demand point pathumna hi chu Biren Singh sarkarin adu phot chuan ati hlotling hal thenga adang hi chu ati hlotling don lo ti achiang Meitei mi bo paruk te kha tu kuta thinge ti hriat ani lova marvelous volunteer te han pu ngot thei ani lova khatizat Meitei thalai mit mulai nge in an special SP du tak nektaran Meitei mi pani akapa mi pakhata thia midang pakhatin hliamna tak atuara Guwahati lama enkol mek ani chuwangin Meitei mi paruk thi te po hi mel makut tuara thinge MLA Joy Kisan in rok tu tene na thisen in lai chin na nei te thilti NIA hian chui ve se athangotang tin Meitei te du angin Meitei mi paruk thatu hi marvelous volunteer te anni ti hanpom sakta ila zakrador thil thlenga telte CRPF in somlai min that sakto a anni lokha pu turdang anom si lowani marvelous volunteer hi unlawful organization te char telpo ni voisom sari se hlautura omlo Bengali ho chuan hamar village volunteer antidon thawa an puan lo jok minga kan khwate ven him chunjom zel thayani Biren Singh sarkar hian point pakhat na le point panhi na hi engwal ati arin omlova Jiribam JSC point hei hi an pomdan aninge yang ruang la chuakin han halsela avap ziri luya emo tuiruanga an pai nuwa chuan an de vele mayang marvelous volunteer ani emo ITLF le ko tu po ni se unlawful organization te chiar anni main
Biren sing cabinet te Arambay Tenggol, Meitei Lipun, Mayra Paibis an tam mai Imphal Valley Patrol Association thlengin terrorist group puan masajok tur anni ole tun tumatan chuan khati zong kha nile phot mai sela naktuk lama min lo ngai changle don nia mangtha vek ule